ногуфта намонам бародаро, агар шумо мошинҳои фурӯшӣ доред ё ки хона чизе ки барои реклама ҳастай, метавонед дар ватсапи мо муроҷиат кунед. Марамад ватсапи мо дар рӯи экран мебурая, иншаалло ки кортона буд мекунем. Салому алейкум бародаро, подписчики автобизнес иҷи любителёи Toyota Mark X Zio. Мошинча солиш 2009, мотор 2.4, бензин, автомат, сборкаи Япония перекидка мешаванд ё свет металлик тоза. Мошинча ҳуҷҷатҳо тонировкаш кам мондагае, охирон моҳшай. Бампери пешдам камера дора, задни камераам дора. Дискачҳои размери 18 заводской, баллоно 4 баллонаш нав. Дарои пеш бесключҳои доступ дорад. Состоянии нарушкаш бекам будае, кругом мегардам, тамошо мекунем бародаро. Фақат ҳамин бампери пешида нем ҷакша расондагие камтарак. Нем қакор, дига ягон ҷош ягон кит хурдагӣ нест бародаро. Ақиб мекунем. Хади қомати мошинча тозак, баландак, хушрӯа. Баъд серияда мешаванд ё бисёр удобная семейный варианта. На состоянии ақибаш бародаро як гӯшта стопҳои ақибам тозак, хушрӯ, задни камера гуфтем. Тонировкаш не ки зебидагиша як каси мегири, тонировкаша мекуни айсар. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Состоянии салона мебинед, салони тозак, сери свет, потолоки сери. Ина винкоди японский гиш. Сиденьёш лифт будаст бародаро. Мультирули де тарафа. Старт стоп, монитори заводской, передний задний камера до камерага. Я бор пробегшам бинем бародаро. Я ҳамаш гирён ал мегӯяд яхелат. Да вақти зажигани гирён мешаванд, зажигани заводит книга нест мешаванд бо 159 000 км пробег доштааст. Пробегшам кам. Скорост автомат депилюкс гуфтем. Мошинча беҳад тозак, хушрӯ, состоянии салоншам қоидави. Нем перетяжкои кожаошон камтарак нитоан. Ё ҳамашам хелан дубайский перетяжка мекунам, камтар сифати пасте. Дига ягон ҷош ягон китхӯрак нест. Салон латаш тозак, хушрӯ, сиденьё сафкои ҷо ҳама тозак, ягон ҷош хурӯшдагӣ камдагӣ нест. Задни камераша мебине. Опа. Задни камера, передни камера, ҳама чиз қоидавие. Состоянии салони ақибша мебине. Ақибам тозак, хушрӯ, бекамбудӣ. Сеем рият дора, баъд шторкаам доштаи багаж. Поликош тозак, хушрӯ, ҳама қоидавӣ. Нархи охири мошин 85 000 сомон. Дига савдо намешавад бародаро. Каси тамаққул шуда боша, ҳатман лайка бизанед. Подписатсия кардагӣ набошед, подписатсия кунед. номери соҳибиштаг видеода аст, занг занед, маслиҳат кунед. Дар сайти мо ҳатман обуна шед. Салому алейкум бародаро, подписчикои автобизнес иҷи любителёи Opel, харидори Opel марамад. Якта Opel Astra F омадагӣ караван, солиш 1997, моториш 1.6 простой, мошинаи кулоб омадагӣ, бо мегарда меравад. Касе ки харидоре, мисол нав дидесен, сразу занг бизанен Айшаҳр бошен Душанбе. Мошин кулоб меравад. Короче, свет саус, мотор 1.6 простой, механика, бензин, газ. Люк доштааст, светш тоза, краскаш, ягон ҷош ягон проблема надорад. Нарушка дидем я бор бо хайбон нишон метем. Баллонош 90%, дискои простой, калпак. Я бор кругом мегардим, тамошо мекунем бародаро. Состояние нарушкаш нормальный состояние дае. Нем бампери пешида камтарак расидагӣ дора, ин хеле наҳаем ҷоатиш. Хеле краскаш паридагӣ. Бо ҷоша бинем мегӯем тон бародаро. Стопҳои ақибаш тоза, ношкаста ва нохрошида ва ҳама қоидавӣ, як гӯштила. Состояние салона мебинем. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Нигоҳ кунед бародаро, салони простой ам ё электропакет нест, ягон на пеш на ақиб. Потолокш далюк дорад, сиденьёш латагӣ, дутаи холкашдагӣ. Дига намедонам состояние салон чиёш чӣ хеле боша. Бо каси харидора як пеш мебине. Пробег шане ки ҳайрон шудем, 189 000 хеле пробег да Opel Astra F соли 97 надида будам. Магнитофонш юзби хати мехондааст. Инҷа газаш механика гуфтем. Бо як повербанки дига подарка. Кондиционер дора, кор мекунад кондиционершон бародаро. Пешка кондиционер 100% кор мекунад. Состояние салони ақиба мебинем. Ақибаш бародарҷоно, ақибам тоза, холкашдаги полик ҳама чи қоидавӣ. Хаяки бугӯи тоза шава яхим чискачаи арзонакш мекунӣ ба бод дигаи баднаш. Тамошо кунем бародаро. Багажам калонаки хушрӯ хариб барои корпор зурам, ба шторка дора.
запаска балон дора. Як газчаи дигар, газчара неки наметатон як ҷои ноза бет. Нархша нархи арзон мондесем. Хеле нархо гуфтаншам тариш состояние тозак чинай бардара. Мошинча любой проверка да тайёра. Биёин ай пеш бинен кас харидора. Магро сөбиш так видео ҳаст. Занг занӣ маслиҳат кунед дар сайти мо автобизнес.г подписатсия кунед бардаро. Лайк комментарий аётон набуред. Салом алейкум бардаро, ина боя варианти Opel арзон 23000 айно ма гап занем 20000 наметатон карочи бардаро. Opel Hatchback соли 94 мотор 1.6 механика мошинча тозаака тамошо мекунем бардаро. Стоп фарош абине фарош бо тозаак шурубдаст. балонош дар ҳолати миёнат, дискачаҳои пластик, калпак ҳама қоидави нехе ақӣ мекунем. қадри хонатш бинен дар 20000 сомон чӣ то мефурӯяд бардаро. дар 20000 дар кадом сайт дар 20000 мошин мехаред. документош то моҳи 10 ҳайбуе то моҳи 10 документ нарушка хай кор дора, краска як полни краска шинед, баъд мошин полни дига мешавад. короче лук доштааст. бо состояние ақибшам як бор мебинем бардаро. настопа ақибшам тоза шурӯ. нархшам гилан ёхи нархи дига намедонира ма чӣ бугум. капус намугум, ай капус дам арзона. биё бисмиллаҳ состояние салона бинем. бо афшивкош бинем бахда яхе 50000 да тоза. чизаш стеклоподъёмкаш ручной, сиденёш латаи сери, неҷаш кандагӣ доштааст. ина чихол кашидагӣ, потолок сери, люк дорад гуфтем. бисмиллаҳ айдарун як бор бинем. крабекшам мебинем 178000 механика гали вуйхи сентразамок дорад. о бача сентразамок даи бо сентразамокшам кор мекунам ҳама қоидави. бо чӣ то мефура бардаро да 20000 сомон тарпедаш тозаака. ини лабоиш болош треш надорен хеле хайми сумжда 100% мошина аст. сумжда 100% мошина. яъне любой ҷора, любой сайт аст. сомон чизи медонед, сайтҳои мошин медонед, инстаграм киҷоира мекунед бикунед. хеле нарх, хеле мошин нету. ина состояние салони ақибаш тозаак. багажда бо я запаскаи дига дора. яъне ҷа нишонатон метавонед бинед. ина короче я запаскаи дига дора. мошинча гарани арзон ғалти деса каси мегира. ина варианти беҳтарин барои якум бор мошин гирифтам. мегирид бизанишам не дилид месӯзан ҳеҷ. номерои соҳибаш дар таги навидеоя занг мезанем маслиҳат мекунем. дар сайти мо автобизнес.г ҳатман подписатсия мекунем. инам хеле мошинои арзонаки насо такси бизанем дар ягон байни қишлоқҳо ҷо гарани варианти беҳтарине меем мебардорем бардаро. ҳатман подписатсия кунем ки мо нигоҳ мекунем. маромад бародарҷоно подписчикои автобизнес.г якта Opel Astra F Hatchback омадага. варианти беҳтарин арзонак. арзонам нестаи хай нархшда стоита. мошинча соли 98 мотор 1.6 простой газ бензин механика мешаван ҳамаш хайё автомат шарайт камёбӣ 4 диска яхела. балонош дар ҳолати пачка нигоҳ кунем бардаро. балонош нав, дискачаҳош тоза, ҳуҷҷатош 1 сола роҳ надорад, тонировка бошад. 1 моҳи дига мондагия. номерош бинем. мобайнш полни дво швак. состояние нарушка мо кор надорад, фақат як лабовиш да треш надорад. ина бардаро лабовой да трешинача дорад рафтагӣ. навқа камуди бо ягон ҷо бинем мегентон бардаро. ягон ҷош дига на десам камуди. задни камера дута камера доштааст. монитор шоз да друн заги нест. мега монитор дорав мақсад назадаямаш. мониторшам мақсад метия. состояние салона мебинем. салони сиёҳ, кожа нест, лата кожа гуфтем омӯхташдем. потолоки тоза, чухол кашидаги, газ бензин гуфтем бардаро. ина газаш механика скорс, сентразамок доштааст. ина калид кор мекунад 100%. магнитофон ақиб да самбуфер дора. ина треш нелабоёш неинаҷа бухшуртар метава. Немқа проблема. Дига состояние салон нарушка ҳамаш тозаака. ақиб кунем як бор полни. як бор состояние салони ақибшам мебинем. ақибам тозааки хушрӯ. як сумка я наушники дига падарка дора. хай сумкаша намета наушника мета бардаро. ина чухол
полик ҳама қоидавӣ. کسی در ما خوش باشه حتما لایک کامنت بزنید. در سایت ما автобизнес جی پادکست میکنیم. ماشین خیلی ارزون در کار باشه. از سایت ما میایم برای رکلام ماشینتون هم میتونید با ما مراجعه کنید. سلام علیکم باردارو پادکست автобизнес جی любителей Camry. Марамат Camry D50 американка солж 2011 7 моҳаги последний выпуск. Мотор 2.5 бензин автомат американка гуфтем. Свет мокрый асфальт тоза, кишру фаро тоза. Сасяни балнок 60%, дискачой просвет калпак қати. Мошинча хай нарушка ягон кор надора беҳад тоза хшурой бо хитон одан хайдо пеш дирмине. Беҳад тоза кай. Мегардем я бор кругом тамошо мекунем. Ягон ҷош ягон хеле краска бо мисол чиз ягон ҷо хурушаги безед нест тоза хшурой. Стопой ахибам тоза хиш мошин уже фаро рестайлинг заводской. Аш тозака. Сасяни салон шоя бо мебинем бардаро. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Салони светли. Сиденьё лата, потолокам светли. Лифт дора сиденьёш. Мултирули я тарафа. Бисмиллаҳ. Пробегаш 116,000 мил. Американка мил мешава. Кам гаштаги даст мошинча. Скорс автомат D+. Элия базовая комплектация мешава. И хали сасяни, хали мисол сол амиқа мешава нархошон бо кас хайрдор боша камтарига арзон мекунан. Сиденьёш латаш тозака ягон ҷош хурӯштагӣ ва кандагӣ безепиштагӣ нест. Поликошам сплашной поликои хушрӯ. Ина винкодаш бардаро каси да интересне бизанем бинед. 2011 7 моҳаги дидесена. Сасяни салон яктиба мебинем бардаро. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Дар яктибаш камтар тангуӣ мешава. Намедонам аз чӣ сабабе. Сиденьёш латаш тозаи хушрӯ бе камбудӣ полико ҳама қоидавӣ. Сасяни салони яктиб тоза. Нарушкаам ягон кор надорад салонам. Хадаои моторша хирж гаранти метасоебиш. Аки мо мисол ира ҳай намекунем намебинем. Каси харидора хитон бин ай пеш бинем лободиша бисанҷем. номра соебиш таги видео даст. Хайрдоро марамат. Каси да махуш боша ҳатман лайк мезанед. Дар сайти мо автобизнес TG подписаться накунед бардаро. Салому алейкум бардаро подписчикои автобизнес TG любителои Lexus RX омадаги 2011 мотор 3.5 бензин автомат 350 Дубайка свет сабсафед тоза ҳуҷҷат танировка то охири сола дорад. Чиша бигем бардаро баъд варианти алишам дора оли охири видео да мегумтон. Амиватил фар фаро тоза инамҷак да кантарак расондаги хушдаги майдак неҷоштам. Парктроники бампери пеш дискачош размер 19 бално 90 фойза барои пеш бесключовой доступ. Нақади қомати мошина бинем бардаро тоза хушрӯй нарушка кам камаки меличи кор дора хеле серьёзный кор нестан бардаро. Баъд дубайкаи салон сиёҳ дубайкаи салон сиёҳ гуфтанаш киная бисёр салоншон зард мешавад. Стопи ахиб тоза, задни камера, бампер ахибам парктроник, ҳама ҷош қоидавӣ. Лабовиёш ҳамаш тозаи хушрӯ. Бисмиллаҳ сасяни салонам мебинем. Дарои пеши гуфтем бесключовой доступ дорад. Салони сипсиёи тозаак, потолоки светли, панорамный криша, лифт сидени, памят сидени бардаро. На винкодаш 2010 моҳаги 11 ҳисоб мешавад. Рулшам лифт дорад. Пробегаш бошад 195,000 километр кам гаштагӣ. Монитори скорс автомат D+, монитори заводской, старт-стоп, сафкоҳо ҳама мебел искусственияй. Тоза ягон ҷош хушдагӣ безед нест. Инҷода абагреф абдуф сиденьёи пеш ҳардис дорад. Сасяни салон тозае вобшем. Баъд чухоли қимат задагия, чухоли подушка дорад хушрӯ. Кожаи хичам сиденьёш тозае бо чухол қати безопасно мисол мегардем. Сасяни салони ақибша ягон нишон метем. Бисмиллаҳ. Мошина ақиқа тайёр кардаги нестам, бисёр тоза шудаги нестам. Я мойкача клинаи полик мойка я бутаки бо вообще дига бад нешава. Тоза акай хелам. Нархи зур мондасен варианти алиши ба Camry ду мешава. Camry ди нормали сасяни боша болои пултия. Варианти алишам ҳаст мошича хичам ба қонун қоида шавад бо каси хайрдора якаш биёем бинем. Каси дама хушда боша ҳатман лайк бизанед. Дар сайти мо автобизнес TG подписаться кунед. Лайк комментария аётон набуроем бардаро.
دستگیری شما پیشروی ما برای رکلام هم مراجعه کنید در خدمتتون.